گلکی که قاش بون که هیرو هاتن ام جی چالاکی خواهی روشنبری دا وکه پیلان ما ام بردوام دکن سوز دادن که ام بردوام بکن جبوت از گل خواهی روشنبری به همی آوایی بخاصی اجمته ام چالاک بکن خورد بکن خیر هاتنا و یکو یکو دکن بنابه خواهی برهبون بنابه نابند عربند کردستانی بری خو ام دسته بکن امی دقاقی بیدنگ را وستن سر شهیدیم خود کردستانی ها بری ام دست به پروگرام خواهی بکن هیرو پروگرام ما امی هلبست بخونیم به هر دو زارابین کردی سورانی و کردی از ری برهبون هلوها ریزان هلبستوان و هورام بری ام دست به برنامه بکن که عبدالله جندی و دسته که وکر در فرستی نامن دارابند کردستانی و آخف نکخاب کن ما مستقرم که وزیره گلب خیراتن روش باش و جشنواجی پیروز بی جشنتانش پیروز بی اوی باوری با جشن و اوی نیش نبی به هر حال کلتور میه یعنی ما بوید نبیتن هم دویتن این کلتور خوشی بچین براستی جمیج ام وقتی های نجهف اما یعنی بلا بجین دوسته محکه دوسته مانگه لیکتر دا براوین که نبوینه و ما جوینت وصل نکرینه که بدرستی بیتن برا او جی چند بیتن جبر گلک سبب بویا بجین گلک هلکفت مناسبات هبوینه او یک دو جی عندك مسائل دنجي كدبنا والسيل اف هولامه جي كارت داد هاتا كرنه يعني ويا اوديه يا آبویه بله آبویه و جشبر هنده چه بیتن دا وقتیانه که بیتن لو ماجی هنگل بخیراتن سر سراسر چاوا افروجی جوینک تایبته وقت بیجی دیتنک جی تایبته ام دیتنامه اوه وقت بیجی ام چونکی روژا زمان کردی جی بری هفتیه که بویا حسا 15 مه بویا لو ماجی اوا ایرو که جی ام دکین که برهمه که شعر خاندنه هلبست خاندنه بیجین به کرمانجی و به سورانی آنجی هم دشیم بیجین به هر دیالکته که دی بیتن اول جی و اویدیه دگهینی تمه که ام برف آرمانجا که باش از زمان خواه بچین یعنی نک بیجین هر سورانی بیت کرمانجی بیتن آن هورامی بیت اگر چه براستی جی سورانی و کرمانجی به پیش کتینه لی هندک دیالکتن دنجی مماینه بیجینه و هورامیه و لوریه و گورانن به هر حال حزد که این زمان کردی هر چا بید نزیکی یک ببن باشن زمان کردی دا آخفتن خدا لو شکانی دا زور دولمند و زنگین شه بمانه و نمانویتن امانویتن پاشاروجی که گشتر با ام زمانه بدوزینه و ببینیش برچه چونکی مادم ما کردا باوریا بخو هی یعنی وقت ملتکی نتوکی زندینه و بطایبتیجی ام لدیاسپورا دوید ام زیده سر به مسئله کار بکن چونکی پاشاروجا زارویت ما مندالکان من، مالبات من، خزانکان من ابی اوانش هر فیری کردی ببینو زارویت مجی فیری کن چونکی پاشاروج یاوانه مثلا چه بید ام گهشتینه تمنکی از دخو بجم یت هونجی انشاءالله تمن دریج بن بس پاشاروج هر بوانه چی دوید وکی چاد بجم قطابخانه کرید مدرسک بید دبستانک بیتن افتشت حساته تکرنه لدیاسپورا دا براستی اوجی بیت قطابخانه و پاشاروج آوانا لو ماجی روندا کردستانی اکو اول 3 سال پتر هاتیه چکرنه هاتیه دامزراندنه براستی حزر و بیرتوی نتوین 100% به زمان کردی به جنوبر کردی به کلتور کردی هر وصا به فکر و حزر و بیر کرنا کردی به خونیت کردی دوید ام کار بکن و هر تشتکی ام بکن ام ادبیات کردی و خدمت کردی ام حاضرین یاجمه بهت ام آدی کار بید کرن کن کار بهتر صلاة اسكن وكرمانجي جيد عنه اگر غلط بو ببورن
گلک باش إلو يوتايا ها بيجي يدرس تمام. يوتايا أوكي أس يوتايا حول أدم أجر زانيشم كورسايكم بهوراني كذلك تناقل از زور سپاس دانکم با میوانداریه و زور خوشحالم براستی ایرو از حتما بید بخیر انسيان ناس نشكر من عمرنا في هالطي ردت كان شوي باشم صابی چای باشم سپاسك صافي. زوي بابورن باشه تو هاتی دم خدا قربان سپاسك زور شکر بتتي بابورن تو وقت خدا هاتی امنو دسته کرده بکاتی خود هست و تازه استمكاري موا نه 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 لدي السلطة هو غير شاي بله يعني زادة وستاك هيك شيء بجارتنا معه اوه قلت بلادي كودر من جاء مشكلة هاي بله اما ناف آخر پروگرامی میشه. خودم کارن پیش را با آخرن کرم تو از بیشم تا دسته کردو و تواب که همه نتوهم باشه از باورم نرینه که پیشنیار که باشه که هر کس ما خوابده ناس کرن باش پنج بو بهتر هم ناس بکن وجتا دسته کرد ما كانوش رومانيين خليها كلنا صارت ألمانيا وكانت بله که نوین سوریه ایران با کار کردستان و چون زبان من هنه چند پرتوگی من هنه با کردی ترکی آلمانی یکی فارسی در تیتی چند ماهشون در رومانه که زمان آلمانی در گرک باشه Milli Show Kanadien, Stationieren, Stelle Düsseldorf Regime, Rojnamoan. من نافا غلطي ركاي نافا مهرنا يكموا من صالك الرامو أو غلطي لي وشوات صالك خصمتي غلطتنتك أيتر دعايا هاتمو ألمانيا وريشات شالك مو خريطي كورسي ناري مدو جنانا بتايرتي غلطي كان دبري بوبات عمل بوبات على جين يشتغل ديسلدورف تاكسي باغلنبوم استبقهم لهم بله که düsseldorf bir taksi من همان var. تبقى يركز بوكسر تکسری بلا اوجی خواهد کرده من همان تبقى يركز بوكسر معنا إلى ديسلدورف تشانجا معنا إلى طوارئ شهر جهاز كان ألمانيا حفيرها في تشانجا معنا بالهولندا زور سر زراعتكم وبرنامج شهر جهاز كان تشانجا معنا تک عبدالله ناصری از عبدالله جندی ما یه باشور کردستان ما بجین از خود کرمان جن بلان داره چلا بلان دکر بو گوره بوما لدایگش بوما و هر دو شوازاجی باش به باش زانین و از پاجی لبنرات دا ماموستای زمان و ادبیات کردی بویما در توی زنکا صلاح الدین و هفاجی نزدیکی 6 سال کنه آلمانیا اینه و هم هاتی نجیبه 20 سال پتر کار چالاکی و جواکی و کمالاتی و آنه دکی و 3-4 سالش در روانی کردستانی و برپرستی روانی کردستانی نورت راین-وستفالن دیسلدورف و هیواداری نوی که من بکره خدمتی همو تم بکره زده کرد ناوی من حمید بامرنی از خلق جیری کردستان ما از خلق گند بامرنی ما و از درست های سال 1957 ادای کنم سال 1995 از حاکم آلمانیا از 31 سال آلمانیا بس ازش روزنامه بانی تو نرم ما تبو گوار استیلاف شد بکن هم شلای ازمانی و تشکیل تا بربسته من از پیلت شمخاره و من دو کتاب ترجمه کری همش آلمانی میجویا دنزگری یعنی تاریخ العولمه یا دویجی کتاب که هلموت شمیت یا
جلوبالیزیری هردن وگریه و من کتاب قدرجی هیا نوه ترپی هکاری نوبر راستی دیروتی و کینداریا مجوری دا راستی مجوری و کینداریا دیروتی دا من اول هیا و من کتاب قدرجی درست کریه پیشمرگه و سیاست نزدیکا حق برقرانه و نوتا از نویسین قدیمه مجیدم و سر پاتخور مرتزقه من نویسم و من نویسین قدیمه ترجمه کردی هیا کرامت ولیت کرد. الان اوا درست برو باجی حضرت من سنتیا من باوری راستی چبیانات و جنینه بس فهم اف شخصیت تنه مروبت کردن به هنا نمرت مجویه دا و هر ساخ بونینه و او ده من چکری دا بس دا بیار بید مجوی دا فلان ده مروبت کرد بیره مثلا گلک جهت روشالات کردستانه و گلک ممنون نفعش نام مشيرين تجي عليها أشكو ونيمة ما مستوى ونستمشي هنا طبعا ديوانك من هي ديوانك من الشعري قصائد من هنا يعني بس شندك يعني ما إنه شندك مصرية وفكرية مكتوبك ديوانك حاضر تاني هما يكشي إن شاء الله يجي أنا وأنا فرمانجي إن شاء الله يوزيكنا مستقبلا أما هو يكون الموسيقى فأنا أتواني لغاية ما يكون كمان بلسته على أشكم بالخاصة وشني لأني قابلنتي وبعشر شهور يعني أها أوكي أشكم بالخاصة وشني لالويا شواي باشي مرخاصة أشكم بساقو قرباني قرانية من أشكم بحياتي فرسولة أشكم بحيراني هوليدية تو ورا لسيات شمانة هورو حيرانة كوب كينو آزار وميشو كده هو أولم دعوة قالوا يقبون كم لغي أو شو دستواجه جواناني كهمانو لغي جيبنا كده بله اجوا بس فرمانجی بکنیم مغولو خواست که ام کرد باخبن زبو هر دو زارا بلو برانبری هفدو بین برس کردن اجبو ببر مجاری گفتگوی پشتی ام خلاص کن یعنی جمی را پیون من را جتا هر تین همو شاهی دلی مجبوط گرگانه جناب نالین و بیدآنین همو سوزن سپیمانه باور که بیت افجیان به نرخ و باج و پیوانه باور که یار ابعادات بدور بونات ارزانه بتا از چه دکم هیدی بتا جیان گلستانه جبر تو میرا پیبن گیان من دبستانه جچوکو پروین و بلبل روان من زبستانه زبستانا ابینا من برنگ و ناف و میشانه وکی بجنو سیتاباته میناته یار گلخانه ترو ناهی هستن من جیان بیده نجیانه لنوزدەی چواری 2024 کوڕێک بە ناوی ئارام لە چیاکانی هەورامان لە کاتی کۆڵبەری گولەی لێ ئەدرێت و شەهید دەکرێت. ئەوەی جێی داخ بوو گولەکە لە کارمەندێکی هێزە ئەمنیەکانی بەڕەگەس کوردەوە دا لە شەهید ئارام. ئەم شعرەش وەک ناڕەزایەک و وەک پشتیوانیەک بۆ هەموو کۆڵبەرەکان و
شەهید ئارامیش بە تایبەتی کاتێ هەواڵی مەرگیم بیست ئەمە بنووسی هەواڵی مەرگ شۆکم ناکات دەنگی گولە نامترسێنێت هێرشی دەبابە و فڕۆکە جەنگەکان نامجۆڵێنێت سەختی چییە ساردی زستان ناموەستێنێت ئاخر من کوڕی شاخم پەروەردەی دەستی دایە سروشتم من کووە ئازاری ژینگەم داوە هەمیشە بە دەنگی کەوەکان باوەش لە ئەسپ و بۆ نگڵەکان لەم کێو بۆ ئەو کێو هەڵۆ ئاسا نە ساردی زستان نە سەختی کێوەکان دڵیان نەشکانن وتیان ڕۆڵەی نیشتیمانە لە ئێمە زیاتر کەی بۆ ماوەتەوە لەم ژیانە شەوە زەنگ مانووی ڕێ بۆ پاروو یەکنان تۆزێک ژیان بە گولەی وێڵی نە عەرەب نە تورک نە فارس بە چەکی دەستی کورت 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 ڕۆحم بە دڵێکی شکاوە جەستەمی جێهێشت بەرەو عەرش بەڕێکەوت ئەم شعرەوە گوتم لە سەرتاش پێشکەش لە شەوگانی بەڕاستی ینی زۆر تراژیدی بوو چونکە ئەو کوڕە بە تایبەتی من ئاگام لە چیرۆکی ژیانی بوو خوشکی هەیە یەکێکیان خاوەن پێویستی تایبەتی بوو ئێمەی کوردی ژیانی بەشمان کارەسات و ئەو بەڵێ پەیام لە خاکا میتانیان ji serdema çandiniyê ji dema Sûmeriyan her tişt ji kevnê dîrokê diaxivin her tişt dibêjin li vir şaristanî vejîn bû mirovê hişmend dayîk bû li vir zerdeşt diramiya di wan deman da tirk çi digeriyan li mêrgên xwe yên zuha diçêriyan یەکێک ئەم نووسینەشم زۆر تایبەتە پەیوەندی بە غوربەتەوە هەیە و کات زۆربەمان لێدراوی کاتین و هەندێک جار ئەڵێن کات باشی دەکات ئەم بە تێبڕبوونی کات شتێک باشتر دەبێت کەسێک ئەبینینەوە منیش ئەمەم نووسی لە کات و دڵنیانین کاتێکە ماڵاوایی یەکەین بەڵام دوایکەوتە باوکە ینی هەستمە کرد لە سەرەتاوەکە بۆ کەسێکی تایبەت ڕاستە جا کرد زۆرتر یعنی باجا بندەستبوونێ هەر کەس هەر کوردێکی بدە لە هەر نفچیدا ئەو هەربەستا من ناوێ رامین ئەو چالاکبانی ji Rojhilatê Kurdistanê hata daliqandin li Rojhilat mijê virda got serdema Kurdî vejîn bû giyanê Ramînê xurt da بۆ ڕوومەتتا Rojhilatê gazî kir hestê pepûk ev sêdar û daliqandin naşkîne vîna gelan qet nikarin qir bikin mafê rojê ku li welatê agirî nûşîn bibe dengê te Ramînê mêrxwest hêrs û volkana me ye wê nemîne laşê te nav kolanin gêj û mest dijî zordarî bi hevra bûn me tirsî bûne tev gera zanist û bîrna spênûs û çek rakirin em çirane rona hîne ser rêbaza azadiyê zindiye komara me dest bi dest îro bi hevra têk bibin zordariyê xamînî ew ezdehakê çerxê nûjen wê here wê bi sê dara şûreşêl dar bibe kanî kawayê hesin kar kanî ew roja bedew ta hemî ruknê neyaran hilweşin li ber hêrsa gel serdema mîdîne dûr e wê bi cih bed Rojhilat qurşê bêbext wê nemîne warê şêrên mîtanî binkeve navenda zorê doza te wê bi ser keve dil rehet be Ramînê gengaz û dilsoz berze şûpên te heval nêzik e şûreşa mezin
بانگاوه تیج دنگ تا نامری تو زنگلی هزر و دل دا وجینی گرد بی بزندن جوان قهرمان و حسنی. بله اشترك بنا وكذا نظر والله هر کس مثل خود بشه. از خازم او برندوک دور پیش که از خازم اجوای دور پیش کنه بشکنه بلا هم بگن قناخا رندک بالاندنه تا قناخا هرس و قیرین. جناب بو روشالات بو شهید بله. خانم صدفه منیش بو شهید خزار يعني بله او چه بو همو کرد براستی بەداخەوە هەم خەمێک بووم تەسیرێکی مێژوویشی کرد بە تایبەتی لەسەر ئاستی پیشەی دکتۆرەکانمان. ئیجا هەموو زۆرینەتان نەزانن شێوەزاری ڕۆژهەڵاتی زۆر تایبەتە. منیش هەوڵم داوە بەو شێوەزارە تۆزێک ڕشتنی بۆ بکەم. عەزیزەکەی ڕۆژهەڵاتمان، قەزای جوانیەکەت، مەرگی جوانیەکەت کەفێ لە تواو دوژمنانمان. تواو ناوێ ئەم خوێن ڕژانەی جوان و مێرخاسمان، ژن و مناڵمان وەلێ خەیاڵیان ڕاحەت نابێ و نەبێ بە تکانی خوێنی شەهیدێکمان هەزاران هیوا دەڕێت. عەزیزەکەی چاو کەژاڵی خەیاڵ جوانی بەژن چیایی نەبوو نابێ هەم جوان هەم کامڵ مەگەر شەڕوان بێت کە نیشکی کورد و کوردستان بێت. دوربینم خەمان لە هەر پارچەیەن جیگەهێ لاشێک من قوتگیری هەیە، لاشن بێ خوین، چاون بێ هێسر، دلن بێ گۆه، گەودەیەن بێ دامار، مینا زاروکن بێ مال و شەڤن بێ ستێر، نەخشەیەن هێسرن من لفندەیان دگەرن. نەها divê gavêda wekî sala par، an sala berê an jî sala bê، pirin ji hevketî di nav hizbê min da tên sûtandin. Cêraxin kevin çîrokên min in، cixareyên demirî pêşk û tinin، ji êşin min in tozgirtî ra beramberî te، çavên min bi dûrbînên xeman li te dinêrin. Gurçikên nalînên xav dihêrin، ji çavên te kurtir tiştek nîne، dema ewrên tarî di çavê min da nêçîr dikin. Mîna min ji deştek ta deştekî vedûgihêzînin، û ez jî di navbayê rêyan da digindirim، zivistanin te direvînim، di adarê da buharên te li ser agirê giyanê xwe dikelînim. Rê wî me rê nasim di giyanê te da mîna rê winda kirin، min rê winda kirin karwan li pey min winda bûne، berf jî dibare wekî zinarekî ku ji eznên ve were xwarê. Wekî rundikên girs û tirsdar dikevin، çêja evîna te wek libê zeytûnê tal e، bihin vedana min li gel te cenga dil û hizr e. Ey surûda êtûnê bi min re be، mîna tîrêjekî şerê tariyê dike، bigur mijê lêvan û bêdengiyeke har، tenê siha te niha baskên xwe li ser şeva min e lal. Datîne tenê tilî xêzin peyvan derdixîne، mîna yekîneyên bîranînan her tişt xewne، baye tu xewneke zindî ava xatirxwestinê vedixwî û dibêjî ev me ye، ji bîrkirin hoger e tenahî dagirker e. Efrîniya awiran bimîne şad، ku dilê min aram bimîne، ku kanî rengê xwe li ser giyanê erdê wergerîne، şiyar bimîne، ku razan xwe ji melûliyê rizgar bike، ji derbeyî demê findin şevan bêxîne، di awazê da li ser bilindî ritman da berze، volkana dil tenê dikare evîna min bi durbûna te da bixwîne. Ez û te kanîne û zozanin، paytexta qumrî û bilbilanin، nalînin
دو جهنج کسران را نامن جست به روژ را هست به هش هناس هار و دین اوینا تهیویه بارانکی لسر حلب چیانه مزگینیا خلاصیه سرکفتنان درسینه آداری تو افرینیا آوران کرداغیا گرنیجینان دته ده نوجیان دجی نو بهار دقیره فلک دخاپینه رو کا زاروکتیهی هولا زیزفون و بیبونهی سروکا دل منی من زندان دمه درخینه حیفه کو خلککی در باس ببه به کوچاو من تا ببینه کو او جوانیا بدو بار بکه قرمچ ایریشی دیمان بکه به از طولا ابینه بما چکه سور لسر لیویتا هلینم فلک تمه ده ایشینه چندین کنه تا شیرینه از مانا شینه دگیانه تدا چندین هیشینه کس کسورا مستبوی جه خوش آسویه با لسر کنارن سینگو بره تدا و دو هیزینه مستم سربستم جبندن هش رزگار بومه بنسها کنه تدا دمشم قندیلت دست من دایه و دست من دا بدست من دندا پرتوککی خلبر سها تا دطوینه بیزارم دلزارم بنفشان لیو من دخون بانگا ما چکی و رک دکن کج لیو تا درکبه و تیکبه درو پلا آخینا من دا ده ناس تنبوران دا بهیله بلوران بگرینه دیلانان بآفرینه رفن کبوکن گوزل جی قفسن دوماهی با درخینه ستونن بر ایوار بهاتنا خواهل وشینه هی و روژه لهف بینه کوجیان پرگالک نو بستینه سرن کسران جه بکه خمگینیان بومبه بکه کوبانان درخینه راپرینان بجوینه سترکان لسر منو خواج ازمان دلچوینا خواه برجینه دمن دا همو جیندار او چرخن فلکان تیو برچینه من توابر أو اجی يعني توابون بوي نابون وهوادارم ك بريانا نارحتي او یکم دوباره که بس أوي حيران او یکم خود بس یکم شاید بله عاشقم بە خاسەنی وەشەنی لالۆیەک چاوای باشی مێرخاسێک بە ساق و قوربانی سۆرانیەک من عاشقم بە حەیاتمی کەرکووکیەک حەیرانی هەولێریەک تۆ وەرە لە سیاچەمانە هۆرە و حەیرانت کۆ بکەینەوە ئازاد و مێژووی گەلێک بهورانی چنیش يعني بهورانی نا بەس وەرگێڕان ئەەکەم ئیشی وەرگێڕان ئەەکەم لەبەرەوەی زمانی هەورانی یان شێوەزاری هەورانی بەڕاستی کەسی خۆی ئەوێ بچێتە بواری شعری کەسی زۆر باشن لەو بوارە ئیشەکەن من لە زمانەکە ئیشەکەم وەرگێڕانەکەم بەڵام لە شعر نا نارامی پرتوکێکی بوەشینی دیوانە خۆشێکی نا من بەخۆمەڵێ سەرێکی ئازادم یعنی هذا شو ما هورماني بەڵێ طبعا هورماني تشتكي جلك كشاية جلك خوشة نها بابت گندشەیە يعني من خلاص کرد میری تەواو کرد اليوم وقت تشتك هورمان بوده تشبه وين هذا خوشة هالشي دارت إيده خود هنا عنده تتوجه درجة هالشي أول بيرخي دار هاي جحالة هورماني وقت بهنا وين مجوية هورماني وقت تبشاوي من دفتي أبا كل قليل دفتي وقت مرجع هالشي دفتي شكله تشتكي جلك كشخة يعني تشتكي جانا جلك اليوم وقت تشتكي واجب وتبع چنكي طول مكاف سفيرة هورماني کاکا عبدالحمید با پرسک هەیە نها وەختی خون هەردوو شێوازن خواندنێ هەلبەستێ بە سۆرانی و قوربانجی ببینن خون چ سیر دکن چ دکەوێ هەزرێواندا یعنی ڕاستە زارا و تەواو هەردوو جودایە یان نا یعنی ڕێژەی پێنجی سەدی نێزی هەردوویە از بس روی بدن بله والله 1975 بله
تشتی شورش شکستی برادر سورال رادیو کردی بغداد دستاوت برنامه جاکدانا و بهدینیه تمام اخبارا در بخن و شنویسینشی در بخن علم بس از ما نشتران بودنه و او جماعت ما بدرخان سندی نویسینک دا اداره عام یاودی و حتی نویسین چو برای سینگه صدامی جید صدامی قبیل نکرد و از دشتر طبعا و سال 2007 63 این سال رخ سلیمانی و حبلیر هات نکن کرن و کرمانجی ببیت ارشیف ارشیف دیگه ارشیفی دا معنای مرمن کشتنه چونکه ارشیفه دشیف رای صندوق دا اول خدمت ازمان کردی ناکه و حتی ناصر رزازی خوشی 2007 نویسینه که سر نبی هنده نویسی بود و او ازمان سورانی ازم کت خانده شد قضیه هسته بودنه فارسیت پیدا اول راستیه که بیا راستی بس از دیجی هنده نینم او پیتا خانده تشت ازمان کردی یا با مروف نشود که قاموس ازمان کردی بهتر تشت هورمانی وتنفت قاموس ازمان کردی را یا با شورت بهتر کرد لا امو گوته یا خانمه تبو چی هورمانی نمیسی بهدینی کرمانجی یا با شورت بهتر کرد اصول رسمی بهتر کرد یا بودن نمری هکر شور رسمی و ازمان کرمانجی برادر سورا نخلی ده چاو ام تک ده و ده چاو ام رانین امواتی ایتی امواتی ایتلینا هایی اگر ام هر دو باش ایت نگه یعنی نکته تو بجی برادر سورا تو تمجهی نه شکریا رسول دکتورا هبله وقتی دا پارلمان یه مای رخه بهوته یه آخفتی بهدینی آخفتی شکریا رسول بوده من از مانکی باخده یک امروز دیگه و اول خلاقه چون عین وقت سروت پارلمان ترکی و ولای رازانه از مانکی باخده یه امروز دیگه معناوه برخده آنها دین از این جدا کردن نباید سورانی و بهدینی آن سورانی و کرمانجیشی جدا کرد ابی دنگه همی یه شام او یه جید جدا کرد یعنی تلیابا ازمان کردی همی بهت خاندن و نویسین در قاموس کردواری گلک زنگین ببین یعنی چونکه نه سورانیه تیرا همی کردیه گوتر مینه بارا پتره دست ها بدیم چنش فارسی ورد گرد بوچی شمن آورده شینا بیجی کارفا بوچی نا بیجی در تسری چام نخوشی کارفا ایران یا با هم فکر بگهی هم اکتوب بخینی هم ازمان اکتوب بخینی یا دجی حتی خو هم فکر نگهی مادم ازمان کردی ازمان رسمیه قانون عراقی ده مادم ازمان کردی ازمان رسمیه یعنی یه طورا دینی نبیتا یه بهدینی ازمان کی باخته از دیگه که بهدینی جه همی کردی داخلی حتی اوه بیجی او یه شر قانون عراق جیدی کرد چونکه یهودی ازمان کردی ازمان رسمی از منطقه حکم ذاتی آنجا حکم فدرالی کردستانی عدد بیجن بلا هر ایک ازمان خوب بخینید و بنویسید
و همه از ما رسمی بد داد درست نمره و چف اویدی که دار این حتی کتاب رسمیش دهو که بچی تحبیره آن بچی سلیمانی و بهتر ورگرتن جی یعنی اول تجیب ام همی ازمان خوب بخونی و بنویسی ازمان کردیه چی یعنی حتی از قرآنی تله بخونی و بنویسی بله از کردی نخوان نویسی بله ما وصلتو اعتراف بمن کرد او اگر گرتنیان ابيتو فارم حامي كبير من ايشي ورقرانكم يكم ايشي ورقرانم لألمانيا وبو هورامي بنوسين كتابي من الانا هساري من بيكيشة يعني مالمي اينشتاين استريك بو من بنجيسة اس بتانية قلتم لهوزان هكذا بو يعني اشتكى يكا عيبارنا به من ناتشم هوزاني هورامي بنجيسم جبت هورامي زماني ابستايا او زمانشي كس هيا اللي بواري وزان هزار هيا بوتا بينم اما من ورقراني كتاب دكم بهورامي وحتى نهاشي جواب نهاتي السنتري تشابي المانيا كمن او كتاب بلاب كمان دبروا ام بخو او يعني كسك توزق من بناسي ازانت چن بخو دانا كم روزماني كردي بقشتي وهورامي بتايبتي والماني فيري هورامي يعني شالاكيك معناه ان شاء الله بطاوي كان بود انيرم بتايبتي بس من ودم هوزان نانوسم چونك هوزان إشي من نية بهورامي يعني إنسان بيش تبكى كبراسيل توانا يعبر يستمن ورقرانا كم بس هوزاني هورامي عمادني براسيل يعني تناش اشترانك يا هورامي ببيسي ستران؟ ها قراني قراني از أني هورامي نكتمان لسرة الله أقر دنك خوش بن أتشن قراني لنيان أتشنا نوتو بازرقاني سياسة يستمن دنك مخوشني باش خلص رخصتك بله براستی یعنی ام شوی ادروکه کرمانجی سورانی و هورامی تشتك نوية ولو نوويجي نه او نوياتيه كو ام بيجين تمام ليك دابراونا قصكاني ما مستعد الحبيب لازم تلقيش اواني يعني توزي كان بهر حال ازد بيجيمو من عليهم هورامي به کرمانجی به سورانی به هر شتێکی کوردی به بەڕاستی شتێکی جوانە مثلا بۆ نمونە ئێستا ما ئەف کەڤاڵەمە هەنا شێوەکارەکان هەر یەکێک جۆنیا خۆ هەیە هەر یەکێک جۆنیا خۆ هەیە بەڵام کە ئێستا کە یعنی لە ئەمری واقعی ئیمڕۆ کە کرمانجی سۆرانی بوونەتە دوو داری بەردار یعنی دوو دارێت بەری دەگرن مادەم ئەو بوونە دوو دارێت بەری دەگرن دەبێت بکێماسی لە کەمی لە یەکتر تێبگەن لەناوێن یعنی ئەوانەی کاک عەبدولحەمید دەڵێ کاتی خۆی و ئێستا و نازانم چی لەناو هەر کەسێکیدا هەنە توخمێکیدا بێژیت وەڵڵاهی ئەس حەجگیانێکتا خۆ دەکەم هەر یەکێک هەیە بەڵام دەبێت ئەس ڕێز بۆ یە مەقابل جی بگرن ئەگەر مەسەڵەن من ڕێز لە سۆرانی نەمگرت سۆرانی ڕێزی لە من نەگرت یان لە هەورامی یان لە فەیلی ئەمانە نەبێتن مەحنا مەسەڵەن ئێستا بۆ نمونە لە نۆڤ کرمانجی کەسی عەفرینی هەیە لەبەر نینە عەفرینێ منطقەی عەفرین کرمانجیەوە تو نێزیکی کوبانێ شەرین خاص دەزانێت تمام دەبێت ئەس میناکەکێ بینم یعنی لە ناو کرمانجیجیدا میناکێ بینم مەسەڵەن عەفرینی کە قسە دەکات ئاخبیتن باور بکنین اوی کرمانجی اگر تمام دقت نکرد احتمالت تینا گیدن بس خوشه بله خوشه یعنی مثلا من از لکرکوتی لبوی مو مزنجی بویم گلک قسمان هیا لکرکوتی بسورانی بجی لسلیمانی و هولیری نینه لرواندوس دبیت حدود سنور باجرة كهيك رواندز هي دي ايوه بينيتنا احتمالا بس قالت كرمانت كاك سوريا وشرين خاني وكاك ريبري واسماعيل وان نديت يا
او تمام دبيت السنور كرمانجا وصورانا لنا بله الوي روان دزي نيرومير هيا للصورانية جيدا چونكي بوچي او منطقة بارزان ليا منطقة صوران ليا برادوس ليا نيرومير هيا بلانتوار سليمانية كركوك نيرومير لآخرتني دانينا هر زمانك بيجين رزمانه دا نيرومياتي تيدا نبيت اوجي تيماسيك تيدا هيا لو ماجين كأوز منطقة روان بزي بيجينا ما هيا يعني تقريبا زمان كردي بهمي تشتا يد نزيكا بتايبتي صوراني وكرمانجي مادام نزيك ليك اول دو اول نخالك دو خالا دوی چیه؟ خالا دوی اوه 15 ساله شورشا روش آوای کردستان برف پیشوچونه یه تمام که احمد شرع هاتیه و بشار اودی ترامپی و اروپای او آنی او کابرایت داعشی بویا و سلفی بویا و اینا کرنه سروکی اودی لی همو دست کفتت ما لروش آوان نچون تمام ما جغرافیه وقت جغرافیت ما گلک لدست دا بس ما زمان لدست ندایا ما آخفتن لدست ندایا بله او یک گرتنه معنا ویا دوید یه اوی سورانجی وی تشتی بزانیدن کردستان یا نزیکی هف درید نزیکی یک دریدن اوه روش آوا حتی هول میدانه او جهر گرمانجیه باکور حرکت زندی سیاسی زمانوانی تدایه دبی نزیکبونک محبیتن مادام اف حرکت سیاسی برف پیش دچیتن دویتن او نزیکبون همی تایبتیجی دیاسپورا لأوروپا مثلا بونه مکه ام دور نچ ام 10 کسی لبر نیوه من نیوه سوران نیوه کرمانجه اگر بیجین هردی کانی خانجی بل اگر بیجین هورامی بیتر يعني أن يقدر معناها من أبيت المحاولة بكم ما دام هستي كردات هي منش لسوراني تبكم سورانيش أول بداتا وكان عبد الحميد قلتي مثلا صار عندك دنك هي منش أو دنك أنا بنشاز أظن شكر مانجلة شو سوران بيت شو هوراني بيت شاركة بيت والله من قبولناكم بلا ديالكتي من سياتر هيك تنهبه نابي تنهبه أبي رجل يكتر بكرين بحقيقة وحر أوش جون مالك براسي أوش جون مالك جونيا ما يتندي ده يعني حقيقة لو ما جيت تشتكي أس دبين نزيكي يك ببين باشا حتى تلفزيون كان ما زور محاولة كرا كاتي خوشي أم لا أو لا تلفزيون جين بكر آخر كان ناكري مثلا استاك من تربضل براسي حزكم تلفزيون كان كردستان بشي كتابة هوراني وفيلي كتابة بخوا كما بس وزي قوستا كاندن بلنا كاميرا بوكات ورامان ايش بس وراني ابي بلين قوز واي لا راسك من يعني بالله مشتي ترجمان هي كان للروان دي كردستان يعرفوا باسماء اما تواوكم دواي ريت هذا غوبار ما هي غوبار كروان كاك هورامان خوي هورامان عليك سرترستيشياكا او استا ايما وكو روان دي كردستاني او غوبارمان آزاده بچ ديادك تكش انوسي بو اوي نفسي كتابتن يعني هيش نبتن هورانية كلهورية فيلية يكك بديالكتي خوش كتاب بلاو بكاتو بنوسيتن يعني اواش يكم شيء هم ابيتا وكو بلاي جي تاقي كردن نوسينو وايدي كقشب بكاتن او ديالكتاني كزور زندون ني استلنا كودي ما زندون ببن قيناك اگر تو بصورانيش انوسي من بكر ما نجي نوسن هيش كيشانيا والله توش ازادي خودت هلي يعني بو من 35 صالة بلين لكردستان حكومة كردستان هي
ای باشه ای اگر من لحکومتی خون آزادی قصه کردن نبی ای باشه من لچه قصه براستی شویه بلان ابي حول بده نزيق بنو ابي برو زماني كي اجرتو برا زمانك كي اجرتي ببجي راست زحمته بس هيش نبي ليك تلقى نه زحمت خالو چند سال زحمت بله چند سال نه زحمت ايه اري بس هيك زوي بروبلم شيء ام خود خابيني يعني في الله خمالك يعني ما الله زحمت نيه بس واش نيه من ما مستوى زماني كردي بو حتى ليكي ثانوي حتى ششي اعدادي وانا ما قلتها يبلا ما قلت بي حقيقه قال عبد الحميد قصيتي اوش راسته مثلا بو نمونه كتابي كردي ماليه للسليماني لهولير لدوق اشتاكش هلبجه زوره بي ما خوش بي بلين هلبجش پارێزگایە بوو یەک پارێزگای باژێرێک مەزن هیچ نەبیتن دا جغرافیا کوردستانیشی مەزن بکەیت بەڕاستی مادەم کەرکووک و مووسڵمان لەدەست چوو با هەڵەبجە بکەینە باوەشەوە بە حەقەت ئەبێ ڕێز لە مشتەش بگرینێمە بۆ نمونە تۆ بڕۆ عینیشت لە سلێمانی بڵێ کاکە ئەمە شعری مەلای جزیری ئەحمەدی خانیە وەڵڵاهی من نازانم ئەچیە دهۆر با بچینەوە دهۆر زاخۆ ئاکرێ دەی وەرە کاکە ئەمە شعرێکی مامۆستا گۆران ئەژی بۆ شتێ ناگەی ئێ باشە ئەگەر تو بۆ شتێ نەگەهی و سلێمانیشی بۆ شتێ نەگەهیدە ئەی باشە چی تێ بگەهی کەک سمایی ئەمە مشکیلەمە پێنجی ساڵە تشتكي براني هي باش ما تقول انا خاص نجبوكو من جا صرام برادري مو بالي انا اجبوها ما في ناخم ام براني هي يعني ناهي كرد برچنه كرمانجي براني كرمانجي باكور 4-5 مليون يعني جواب 4-5 مليون يعني حتى هنا بزاق ودهوب كما ايرانش قال كرمانجي بله از بيجم توك قلت لك برخاش يعني نيرينا منجي او اجي تهبط هذا ناكو مثلا ام درفت بدن دبستان خواهد شونه که زمانه که دنه بخوینه برا زمانه مثلا روژاوا برا کرمانجی و سورانی بخونه انگلیزیشی بخونه و عربیش بخونه باشه اش باید بشنه خۆی جیاوازەکە ڕەنگە لە نێوان سۆرانی کرمانجیە زۆر نەبێ بەڵام جیاوازی بۆ نمونە زازایی و هەورانی زازایی کرمانجی زازایی بە شێوازە قورسەکە یعنی چۆنی باشی ئاسان نییە ینی من زۆر جار زازایەکانە بینم ئەڵێم تۆزە قسەت کەوزان تێگەم یعنی جاری وا هەیە لە دوو ڕستەیە یەک وشەکە ناگەم هەرە یعنی شتی ئاسایی چۆنی باشی لە مەسائیدی بۆ نمونە ئێستا ئێمە لە مەکتەبە بە هەورامی من شعری مەولوی لەبەر کردووە شعری خانە قوبادی مەلای جزیری بابە تاهری هەمەدان لەبەر کردووە لە کاتێک کرمانجی بۆیان هەورامی بووە زۆر قورسیش بۆ بوو ئێستا بیرم نەماوە سلامۆ شەویسا من کانی هۆرامیەنە بە وەشحاڵی و ئارۆ شار و دووسڵدۆرفی میمانداری شاکردی بنا پێوانایە و شعری چون بەڵێ سێبەر هەبوونی و پێیمە فرە گرنگ بێت چونکە جەرغوربەتەنە کۆپیەوەیکی منێ فرەکەم دەستکردن و تاوامە سەرە ڕاشعرەکامە مناقەشەش کەرمێ سەر و وەزع و زوان و کوردی و هەریۆ جەدیالێکتەکە زوان و کوردی تایبەتی و وێژان و شیرینی وێژانش ڕێز و بیان جە دوورە وڵاتیەوە ez rêber hebûnim îro defetek baş çalakiyek baş hate rêvebirin xwendinê helbest di zarabayên Kurdî Soranî û herwiha Kurmancî babetek giring ji vekir ji danûstandinê bi rastî weke rêber hebûn ez xweşhal bûm helbestin baş û bi nirx ji aliyê hevkara min kanî hewramî hat xwandin herwiha min jî birêyên helbestin xwe yê Kurmanciyê min xwastin babetên girêdayî bi rewşa me yê Kurdî ya netewî û herwiha mijarên evînî pêşkêş bikim û ez xweşhalim ku va roja ev helkefta ev şevbêrka bo rêyekê ji danûstandinê rewşenbîrî di navbera kesin amade bûyî. بله سپاس بو به خواندنا هێژا و زیرەک سپاس بۆ کەکرێبەر
ریبر هبون راستی کسی که خوازش بو نتواخه تشتکی پیشکش بکه و سپاس بو حاضر بونا گلک کسایت الوی داره و هلبستوان کانی هورامی و سپاس کو ام ده و روژه و هادا زمان کردی زنگین تر بکن لسر بیجم ده آلی سورانی دا هورامی دا ده کرمانجی دا یعنی جبو که زمان کردی هین نزکتری هفه بن دبه دیالوگ هبه دبه لیکو لینکرین هبه دبه کسی زانیار و زانست لهبه رونن که هین دکانه بن زمان کردی پیشتر و بدن فهم کرن یعنی ام ایشه که کاش دکن که هیرو زمانه که کردیه لی امجی فهم ناکن از که کرمانجی کم کرده کم کرمانجی دنگ دکم و کردیا رسنجی گرک ام لسر کردیا رسنه که متف دکه یک ام یکتیا که خواه بکن زمان ما یکتیا مایه و هبونا مایه سپاس بو همیه ابرو ماوک رفندا کردستانی لدیسلورفه سمینارک آنجی چالاکیک مکر او چالاکی جاوبو یا هلبست خواندنه بو ما ویا دوی چالاکی دا دیالکت کردی نزیکی هف بکن یعنی ما صافیا و نزیکی هف بکن نجبر هنده جی که ریبر هون بلا بجین اوی هلبست خواه بکرمانجی خواندن و هر وصاجی خاتو کانی هورامی جی اوی جی به سورانی خواندن لو ما جی تشتکی خشک جی درکت اوی جی ولی هات کو نزیک بونک چه ببیتن اتناف برا دیالکتت زمان کردی دا هر وصاجی تایبتی جی لدیاسپورا دا مدوید ام بردوام گرینگی بدینوان چالاکیت رنگین نخاسم جی چونکی ام دیاسپوراینا مدویتن ام زنگینی زمان کردی و دیالکت توی اموالی بکن که جهه خواه دکومو جوینو چالاکیت کردان دا هبیتن دا بکارن اوی بهن الویر حاضر ببن دا بکارن زنگینی زمان کردی و پیشوچون زمان کردی جی بهتا کرنه جی لو ما براستی رفندا کردستانی ام دی بردوام بین اتسر بزاو و چالاکی و خباتت خدا جپی خمت پیشوچونا زمان کردی کلتور کردی هلبستا کردی و هر جور نویسینه که بیتن دا ام بکارین همین نویسکارا روشنبیرا چالاکوانا لحف خرب بکین و بردوامی بدینه و بو خدمتا زمان خواه و کلتور خواه و دیروکا کرد و کردستانه و هیویا سرکفتنه بوان هر دو خورتن هلبست خوشی خواندن و جارا کدیم سپاسیوان جید که این بوان پیو هلبستن خوشک أنكتتان باش من نافا خلقي هلا تشري أمر بجدارين كلا كورو سيميناري كاكريبر وكاني خان كاني هورامي هردوكيان شعريان بزاراوي خوانود كاني خان بهورامي كاكريبر بكرمانجي براسي بشكانيان زور تايبت بو زور جوان بو بشي هردولان تيجيشتن يكمان هبو وكو قول أدوان أمورنا قول كانيان لا خو قرتبو هم بكرمانجي هم بسوراني وهورامي دوای ئەوە مناقەشەیە تێگەیشتنێکی زۆر لە بینی خۆمان و جەماعەتی حازر بووە ئەمانەی کە لێرە ئامادە بووین گفتوگویەکی چەقمان کرد لەسەر زاراوەی کوردی بەگشتی بە هەموو جۆرەکانیەوە گۆڕینەوەیەک قسە گۆڕینەوەیەک لە بینی کرمانجی و سۆرانی و ئێمە لێرەین هەوڵ ئەین هەر کەس بە زمانی خۆی بە کرمانجی بێ بە سۆرانی بێ بە هەورامی بێ پەرە بە زمانی خۆمان بین وشەی کوردی پیرۆستکەین نەوەکانی دوای خۆمان مناڵەکانمان نەوەکانمان هەموو بە زمانی کوردی قسە بکەن و تێگەیشتنی زمانی کوردیان هەبێ ئەوە لێرەیە کارێکی زۆر پیرۆزە پێویستە لەسەر هەموو کەسێکە لە ئەوروپا و لە دەرەوەی وڵاتە ئەمە پەیڕەوی بکە زمانی دایک پارێزراوکەین زۆر سپاس بۆ ئێوە کاکە ڕێبار سپاس بۆ کانی خان ئەمڕۆ ئەم دەرفەتەدا ڕوخسان سپاس بۆ ئێوە
نه خب من نزانه بايرشه بايرشه وای راست که بانكاتي كمان واقعي حكي أبي زورينا يسأل ألمانيا زورينا هو دوشتي يعني كابرا قضية جيبك شغل مالا بكر كابرا لانيت عمادنا بهالجيل راست بس لا رخصت بو ايوه بكرن كان فرق مباطبه شنو باخذه لا تمام كان لا نضرب بقوله مثلا زمان يعني بشكل ندوية يعني كان كونفرنس يعطينا يعني كيجان ديالكت بس معناه ستاندرد رسمي رسمي. عم بينن يعني مشكلة هي مشكلة كلها يعني لا